Omunyeshengero kateshumbwa nagira ngo amadini mingi gatandukirweho na n'ebigendererwa bitashoborokire kandi nagira ngo n'obujunanizibwa bw'abikiriza okwegendesereza obutagwa mutego bwabo abari kutandikaho amadini aga. Awe ekanisa y'impurire bagambira abantu muduze bitu byona murete sente muzo mwiguru. Kumbiyeni imbaramu na urabatuine amakanisa n'amakereziya igana shaje na mukaka municipality. Hati yoti kwenda mugire ngo by'edini ningachi konka ekikosaba abantu banje mutatwarwa mukazomba abantu bebishobora. Bariya abazire nyina magambire you are a salt of the world mukamasini you are a salt of your families arabataka kimanyire ngo uri umunyu ahageka yawe. Nabwanyuma umunyeshengero ahire y'obutumwa bwa president bwo mwaka musya obire n'obukwatagana n'ekigambo cy'izuba okurwa mu kitabo cya Ezekiel 7 omumpereche gamba nawe eshonga yatumire bagambira abantu bashimwa n'eshonga yo gukora ukatungura makagani ukikurizinga icyo barakweta household income tureke gukorera ndayonka ukatukorere eka ukatufuneho akasente ukakambagambira hangisha yabe nagamba bwanyuma ya Ezekiya kugaruka kwegarukamu aro obunakugenda ngo yegarukemu umurigendo rwabo kuko hano bareba wishemwe yo sawa nayegarukamo mushwerebwe najya turuhanga ninyishuke mnarahire konka kangarikemu omunde bishobeze ruhanga kangirira njiraki muterera hangumunga nkazirwana ho ahumwire atire kiragano no mukundwa we Hairete Mfereki ngo rufuniyere batanisa gumiza mpaka nisima okusimyaka atano mukago mushwere nkino mukazi wanjye kandi tukazara abana bakashuma amakuru agagasha kwa Michael atwakire.